Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва, втор дел или поинтересно дел на ексклузивното интервју со адмиралот Давор Домазет Лошо. Сега ќе говориме за Кина, ќе говориме за Русија, ќе говориме за прислушкување на Милошевич, ќе говориме како може да заврши или како се очекува да заврши целата ова епидемија или пандемија или научно показна вежба што ќе се случи во светот во наредните неколку години, дали ќе се спасиме, дали ќе победиме, кој ќе победи, колку ќе бидат жртвите, значи ова ќе биде составен дел на вториот дел на интервјуто со адмирал Давор Домазет Лошо. Подобри 50 минути од тие што ги гледавте во неделата. Ако во неделата уживате, сега ќе уживате уште повеќе. Значи останете со нас, сигурно нема да жалите одлични 50 минути втор дел на интервјуто со адмиралот Лошо. Очигледно, почитувани гледачи, јас тешко ја погодувам мерката, некогаш кажувам многу најави, некогаш кажувам малку најави. Например, минатата емисија кажав малку најави, бидејќи сметав дека имам ексклузивно интервју, па него представив доволно адмиралот Давор Домазет Лошо, начелник на воениот стожер или на генералштабот на Хрватската армија, шеф на сите хрватски тајни служби, најдобар адмирал на Хрватската морнарица, еден од најдобрите војно-политички аналитички експерти на Балканскиот полуостров, посебно за тие војни прашања, безбедносни прашања и така натаму и така натаму. Значи, пара екселан експерт кој може да говори на сите војно-политички безбедносни прашања. Сега ќе говориме на тема корона, ќе говориме што ќе случи во светот, 50 минути, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Меѓутоа сега не се пука со маневарска муниција, туку се пука со боева муниција, мене така ми изгледа. Da, to je rat, ali u kojem se ne puca. To je rat onaj o kome je govorio George Orwell ili pravim imenom Eric Blair. A govorio je to, između ostalo njegove 3 parole. Mir je rat. Dakle, mir će biti u biti rat. I to je ono o čemu sam mnogo puta pisao, govorio u svojim javnim nastupima, analizama, u knjigama svojim. A to je rat u kojem nema početka, ne zna se kad će biti kraj, nema vojnika, nema ni pobjede i to je rat u kojem uistinu se ne puca, ali je rat. I to je rat, a glavno oružje u ovome ratu je proizvodnja straha. Dobro, admirale, ako je vojna, koja ne знаеме кога почнува и кога ќе заврши, ова мора да има некој крај. Ова не може да биде како болеро, постојано со исто темпо, нели да се одржува едно година, 2, 3 или 4. Има ли крај се ова? Ке има ли некој... Teško je reći da će biti kraj, jer oni su pripremili već novu, ali više ne vježbu, nego rat. Zato sam i uporabio pojam da je to zapovjedno stožerna ratna vježba ili komandno-štabna ratna vježba, u kojem oni sada sve testiraju, sve rade po algoritmu. Kako će se ponašati pojedina država i pojedini narodi, koliko će i kako izdržati zdravstveni sustav, kojom i koliko će se mjero ljudi pridržavati, odnosno biti u poslušnosti. Koronavirus nije virus o kojemu je smrtnost velika. Sve se više vide, ona je manja, daleko manja od najobičnijeg svakogodišnje gripe koja bude. Ali je proizvodnja straha nemjerljiva. I kao što rekoh, njihovo je glavno oružje proizvodnja straha. Ali zlo je u tome što su sve vlade ili gotove sve su podložne i slušaju. I ovo je trijumf okultne oligarhije koje personificiraju po meni 2 osobe. Jedna je Bill Gates, a druga je George Soros. Адмирале, би сакал тука за патот на свилата. А потоа да се вратиме на Кина, на Русија и на... Може. Патот на свилата го спомнавме. Некаде пред 5-6 века, кога она црната чума, и таа доаѓа по патот на свилата. Значи, исто како овој вирус што доаѓа, и црната чума некаде пред 6-7 века, кој исто најмногу е погодува Северна Италија, дел на Германија, дел на Франција, isto во карантин или овие средновекови градови, така натаму и така. Da, pa zato jer su putevi tada bili put svile. Zato se ovo zove novi put svile. U to vremena kuge, odnosno crne smrti, je isto bio put svile, samo stari put svile. I oni su dolazili na tome putu. Ima tu simbolike što oni
što i namjerno kada rade, oni rade sa nekim simbolikama koje su njima, tako, oni vole se igrati bogova. Bitna je Vole izazivati sudbinu ovoga svijeta. Ali vidimo da se sve veći otpor. Ja ne znam kako u Makedoniji. Ja vidim u Hrvatskome. Da se mnogo ljudi već osvješćuje sada. Da, i u Makedonija. Bitna im je ta simbolika, admirale. Ta simbolika im je jako bitna. I izuzetno bitno. Oni žive na simbolici i simbolima. Pa evo ga, već kad smo simbolika u simbolima. Sad se već otkrilo, jer oni vole najavljivati. Zato ja znam geopolitiku prateći njih, pa zato mogu otkrivati njihove buduće poteze. Uopće geopolitičke, a sad mogu i ovakve. Naime, Olimpijada u Londonu. Evo pogledajte, ima na ovim internetskim stranicama, možete pogledati svečano otvaranje olimpijskih igara u Londonu, pa ćete vidjeti da je tamo upriličena koronavirus. I krevete, i djeca, i bolesni, i kada se gleda zoomira od gore, a to je novi stadion Wembley, je potpuno u korona kruna. Nadalje, prošle godine na Euroviziji, bilo u Izraelu, je Madonna, a ona je sotonistica. Za nju se zna da je sotonistica. Je upriličila, mislim da traje negdje oko 8 minuta, tu neku pjesmu, ona je obučena u koronavirus, sa jednim vozom preko očiju, kruna na glavi, ima ove koji su zamaskirani, smrt koja ide, dakle oni nama se rugaju. Oni se nama rugaju. Osim toga, znano je da je još 2010. u institutu Rockefellera odigrana ovakva jedna vježba kako će se dogoditi kod neke velike svjetske pandemije. Tada još nisu definirali da je koronavirus, nego su samo uzeli kao pandemiju. I onda su zaključak ovako. Prvo što će se dogoditi, to će da se prekinu komunikacije između država i država. Nadalje, promet će biti zaustavljen. Nadalje, morat će se zatvoriti karantena, odvojit će se grad od grada, pokrajina od pokrajine, grad od grada, mjesto od mjesta, četvrt od četvrtu gradu, na kraju čovjek od čovjeka. Nestat će turizma, a smanjit će se proizvodnja hrane. Ovo što sa nama sad slijedi iz vremena, svi ćemo morati se uzgajati povrće. Možemo kopati, mi nismo, stepali su nas u grad. Ko jedino dijeli, a svi možemo ići kupovati gdje? U ove velike robne kuće, lance. Znači oni nama daju hranu. A što ako nam sutra to zatvore? I zato je ovo komandno štabna vježba, da sve istestiraju između ostaloga i to, a sutra kada bude prava nećemo imati ni hranu. Ovo dolazi vremena rata za hranu. Jer ne zaboravimo da je 1974. Henry Kissinger, koji je jedan od tih okultne oligarhije, između ostalo je rekao ovo, to je poznata njegova postavka, ko kontrolira naftu, kontrolira države, ko kontrolira hranu, kontrolira ljude. Oni preko hrane nas kontroliraju i zato uništena sva proizvodnja u Hrvatskoj, sve uništena Slavonija. Ja ne znam kako u Makedoniji. Vi Makedonci vidim da ipak proizvodite, vidim da dođe nešto na zagrebačku dolaz pijacu vaših proizvoda i dajte Bože sačuvajte, daj Bože to što imate i na takav način će preživjeti. Neće brojni narodi preživjeti, nego oni malobrojni koji budu proizvodili sami za sebe, ti će preživjeti i koji imaju duhovnost. I to su ta vremena koja dolaze. Spomnавте Henry Kissinger i Kissinger, a pred него и Гордон Браун, поранешниот британски премиер кој падна поради Брекзитот, со потекло од Шкотска. Они во краток временски период, некаде во една недела, тоа е пред еден месец, најавија потреба од формирање на заедничка светска влада, која ќе се бави со два проблеми, коронавирусот и економските штети и економската криза која следи. Значи и Кисинџер, кој е дел на таа окултна олигархија која нарекувате, и Гордон Браун, кој предпоставам дека исто така дел на таа окултна. Тој го наследува Тони Блер. Vasko, ovo ste dobro rekli. Dakle, to je njihov krajnji cilj, uspostavljanje svjetske nadvlade. A da bi se uspostavila svjetska vlada, moramo bi svi imati čip, identifikacijski, odnosno po Ivanu otkrivenju žig zvijeri, moraju nam kontrolirati hranu i onda ko to može brinuti od tih silnih ugroza,
Mora neko ko će biti svjetska, a ko je svjetska nadvlada? Oni. A prije toga moraju biti uništene sve države, uništena sva proizvodnja, a prije svega treba nam uništiti zdravlje. A oni su kontrolori, a imaju svoje instrumente. Njihov instrument, ono što rekoh i ponavljam ponovo, najzločinačkija organizacija, to je Svjetska zdravstvena organizacija, to je najzločinačkija. Oni imaju instrumente, su imali do sada bankarski sustav i oni imaju ono što je najvažnije u informacijskom ratu, najmoćnije oružje, to je mediji kojih oni kontroliraju. Ovo su jedan od rijetkih koji su još ostali, kao što sada pričamo, koji još, eto, to mali prozori, pitanje i to do kada će, ali neće, opet da idemo, nećemo katastrofično, jer neće. Nije, još se što se može zaključiti. Vidite da svako malo sada produžuju ove mjere, pa možda će od danas otvoriti, pa neće otvoriti, pa će u ponedjeljak, ne znam, spomenuti, a onda produže. Pa može vtor, bran ima na jesen, pa može ima na proletna. Tako je, evo ga. A zašto? Site Nostradamus Zato jer ih ne ide. Zato jer ih ne ide. Ne postižu ono što su oni naumili, a to je da potpuno razore, jer se javlja pokret otpora. Pokret otpora se javlja i on je sve jači. Evo, neka bude primjer ove glumice u Njemačkoj koja je javno ustala protiv Merkel, kancelarke Merkel. Biće još takvih. Jer progovaraju sada i liječnici od japanskoga Nobelovca do makedonskoga Markovskoga i drugih, da ih sada ne nabrajam, koji još ima. Sladojev i taka natamu. Ima i kod vas Sladojev. Pa nego, ko ima, dobro, ima kod nas Sladoljev, ima ova gospođa Gajski, tako ima ih, ima ljudi, ima ovaj u Americi doktor Rašir Butar, koji je progovorio što to jeste. Pa ovo cirkus je sa tim krevetima, sa tim. Zamislite vi što su oni napravili jednu emisiju američko CBS. Dali su nekakvu medicinsku sestru koja je vrištala: dajte mi masku da ja mogu ići spašavati. Dakle, drugim riječima, Trump joj ne da masku, pa ona ne može ići u bolnicu. Međutim, ustanovi se da ona već 2 godine ne radi u nikakvoj bolnici, niti je bolničarka više, nego radi za neku mrežu, neku televiziju kao animatorka, dakle, drugim riječima prodaje maglu i laže. I kada se to razobliči, dakle, dokle oni idu? Ti silni kreveti koji ima, tamo nema nikakvih, nema ništa. Evo, recimo, u najvećoj bolnici u Zagrebu, u Dubravi, nema ništa, ima 4 unutra, tako bar ima informaciju, 4 unutra bolesnih. Samo 4. Stavili su arenu na 1000 kreveta, u arenu nema nikoga tamo. Zašto? Jer je to dovoljno scenarij. Pa onda su šatore ispred bolnica, nema tamo nikoga. Ničega. Ali oni će zato ne ide im i oni će produživati, jer takve dobijaju zapovjedi. Međutim, nije se lako igrati sa narodom, jer oni ne znaju, jer ovo je iskustvo kojega nema niko još. I svi mi polažemo ispit. Ovo sve ovisi od nama. A što ako taj pokret otpora naraste? I taj pokret otpora neće biti samo za jednu državu, jer je jednako. On će biti u Makedoniji, u Srbiji, u Francuskoj, u Njemačkoj, bilo kojom državi, i u Velikoj Britaniji. To će biti zajednički otpor svih ljudi, naroda, jer su na svima nama primijenjene iste te sotonske mjere. Dakle, sve su nas stavili kod Drugog svjetskog rata. Ovo je nacistička ideologija. Oni su od nacista preuzeli to od koncentracijski logor. Sad nas su cijeli narode stavili u koncentracijski logor i sve države diljem svijeta. Od sjevernog do južnog pola. Od Japana do Sjedinjenih Američkih Država. 3 ključni državi, Kina, Rusija i Amerika, se soočajo v mnogo kratok vremenski period so liderski krizi. Velite дека коронавирусот е во Кина измислен и пуштен од лабораторија да се сруши председател Си, дека Медведев сакал да го сруши Путин, а во 11 месец или во ноември го чекат избори, многу тешки избори после ова пандемија со коронавирус и рецесија која ќе зафати Соединетите американски држави, избори го чекат Доналд Трамп. Значи во 3 клучни држави има обид за лидерски смени, за лидерски промени, што не може да биде случајно, нели, ајде во една држава да се случи, па да речеме дека е тоа некое политичко превирање. Но ако во 3 клучни најголеми држави во светот се случат во краток временски период обиди да се смени власта,
To veke ne može da bude slučajno. Ali nisu, dakle ovo je potvrda, Vaško što ste rekli, potvrda ove moje teze, da njima se ne odvija ono kako su oni mislili. Do proba. Ksi ih je prešao, nema u Kini priče kroz ovima raspravljena. Svi oni koji su sudjelovali u tome, koliko mogu iščitati, nema ih u Kini. Putin je na vrijeme potekao u potez i učvrstio i promjenu ustava. Evo sada, zašto je Rusija se drži sa strane? Zato jer je ona na udaru. Zamislite da je pala Kina, odmah ide se na Rusiju. I Rusija je sada napravili su, pored Moskve, najveću bolnicu, ogromnu bolnicu, kompleks 40 hektara. Upravo za koronavirus, odnosno za infekcijske bolesti. Zato jer se pripremaju. Osim toga su rekli i poručili. Mi sada sjedimo, dakle, ovako je rečenica glasi, ruske obavještajne službe sada gledaju i prate što ko radi i kako se ponaša. Znamo da se u okrug Rusije nalaze laboratoriji za biološko ratovanje. A ako iko zna, onda to zna ruska obavještajna služba FSB. Nabrojili su, izdvojili posebno, ima razloga zašto, laboratorij u Gruziji, u kojemu je, nema gruzijska država kao Gruzija utjecaj. U toj laboratoriju rade samo američki stručnjaci, odnosno pod Pentagonom. A zanimljivo je da su taj sada prodali privatno, dakle to više nije države, dakle ovaj rat ne vode više, recimo, onaj rat za naftu, kemijsko oružje koje je izmišljeno 2003. godine su vodili kompanije multinacionalne. A ovaj rat ne, ovaj rat vodi privatni, okultna oligarhija samo po sebi. Zato jer je ovaj laboratorij u Gruziji prodan privatnicima. I oni mogu pustiti, dakle neće sutra ako to ide u Rusiju, a Rusija krene a krenuće, ako se bilo što dogodi, oni su to rekli, sa hipersoničnim oružjem, a tu nema milosti, oni nisu krive Sjedinjene Američke Države, nego je to privatno. U koje su oni sferi sve doveli? Zato je ta silna privatizacija, da ostanemo bez ičega. A onda privatizacija završava ovo o čemu smo sada govorili, a to je ugradnja čipa, potpuna kontrola, odnosno svjetskana vlada. Ali ne ide. To je njihov problem što i ne ide. Рековте Грузија, но има и други држави околу Русија, кај што има лаборатории кај што може да се произведе оној нов формат на птичи грип. Вие нели најавувате нов формат на птичи грип, дека веќе подготвени, дека постои во одредени лаборатории. Освен во Грузија, дали има такви лаборатории и во некои други соседни држави? Има Украина и то се зна. Vjerojatno ima i ove države na sjeveru. Mislim, ne mogu tvrditi, jer ne poznali, kad su oni rekli da oni znaju sve u okrug Rusije. Ovo sigurno znam da ima u Gruziji i sigurno znam da ima u Ukrajini, vjerojatno da imaju i ovim sjevernim državama ex-Sovjetskog saveza. Ili nekom od ovih... Pitanje još da ima Wuhanova. To bi trebalo istražiti. Dakle, nedvojbeno je onaj ko zna gdje su, oni to znaju. I siguran sam da je prema njima već usmjerene rakete, recimo Iskander, da ne kažem Kalibar ili neka druga. Вие велите дека Русија е супериорна во тоа суперсонично вооружување, во тој ракетен систем. Да. Ali prije svega u hipersoničnom oružju. Jer je rakete, to zapad nema. Projekcije, zašto su oni morali još ići u ovaj rat? Kad kažem oni, mislim na okultnu oligarhiju i mislim na duboku državu. Zato jer je projekcija moći batina, najveća batina Amerike, su bili nosači zrakoplova. Ja sam admiral, mogu i nosače zrakoplova zapovijedati, pa znam o čemu govori. Dakle, udarna skupina nosača zrakoplova. Nosač zrakoplova nikad ne plovi sam. On, gdje se nalazi zrakoplovi, negdje oko 70-ak, u načelu 70 zrakoplova različite vrste, govorimo o američkim zrakoplovima, i ima jedna krstarica, 2 do 3 razarača i 4 do 5 fregata, 2 podmornice i pomoćni brodovi. I kad krene ta udarna skupina, ona u 500-600 km u krug ne može niko prići. Nema sredstva, nemaš ništa. I gdje god ona dođe, projekcija moći na kopnu i Amerika je vladala svijetima. Svijetom ne vlada onaj ko vlada kopnom.
svijetom vlada onaj ko vlada oceanima. Naime, 70% planeta Zemlje su mora, oceani, a 30% samo kopna. I zato to se zove valokracija ili vladavina mora ili talasokracija, kako god hoću. I zato je Engleska, kad je vladala morima, ona je mogla biti sila. Od Engleske je preuzela Amerika. A sada Rusija nije mogla, jer je ogromna moć gospodarski, ona kontrolira, Amerika kontrolirala, odnosno duboka država, kontrolirala je sve energente, kontrolirala je financije, dakle transakcije su bile svjetske trgovine u dolaru i mogle imati takvu moć. I onda su oni shvatili da oni nikada mogu imati 1-2 nosača zrakoplova, nikad ne mogu imati 10, 12 i nikad ne mogu dostići Ameriku. I onda su rekli, idemo mi drugčije, okrenimo. Vamo mi napraviti oružje sa kojima ćemo moći uništiti američki nosač zrakoplov bilo gdje i na bilo kojem točki planeta Zemlje, na bilo kojem poziciji na oceanima. I onda su krenuli hipersonično oružje i uspjeli ga napraviti. 3 su sada operativna, kad kažem operativna, znači u svakom trenutku može biti lansirano. To su Cirkon, dosega 600 km, to je Kinžal, 2500 km i to je Avangard koji uopće nema dosega. To je na nuklearni pogon koji može letiti, lansira se, leti koliko treba, 1, 2, 3 mjeseca i onda kad dobije usmjerenje koji cilj da napadne, on ga napada. Ovaj prvi leti brzinom od 8 do 9 maha, dakle 8 puta 9 bržine zvuka. Druga Kinžal leti negdje tu do 17-18 maha, a Avangard 28. I odgovora na to nema, jer su svi protiraketni sustavi zapada, čitajmo Amerike, su baždareni i mogu gađati do 3,5 maha. Dakle, nemaš sustav koji može gađati i to je ruska sada prednost. Zapad da sada sve uloži, ne može stići za 20 do 30 godina. Recimo, negdje tu, a pitanje. I oni imaju to, i to oružje, hipersonično, je na neki način odvraćanja daleko iznad nuklearnog oružja, jer ako se uporabi nuklearno oružje, tada se sve vraća u kameno doba. I to je ta bitna promjena koju oni nisu mogli zaustaviti. I zato su išli na promjenu političke strukture u Kini, da zaustave njezinu gospodarsku moć. Išli su u Rusiju da zaustave njezinu vojnu svemirsku, jer danas raketne motore za let na svemir proizvodi jedno Rusija, ona prodaje Americi, proizvodi Amerika. I išli su na Trumpa jer je Trump vratio dostojanstvo Amerike, odnosno on je išao otvoren obračun sa dubokom državom. I još nešto, mislim da je vjerojatno i kraj emisije, pokrenuta je tjeralica ili zahtjev za uhićenjem Soroša. I on sada živi u Švicarsku, on je i prije imao Švicarsku, dakle na neki način i on je sad u karanteni. A pokrenuta inicijativa u Americi da se Bill Gates i njegova supruga pokrene postupak i optuže za zločin prema čovječanstvu. Dakle, ipak se nešto kreće i zato će biti produživane, pa se ne zna kad, šta, gdje i kako, zato jer njima ne ide. I to je ono što nam nudi svima nama nadu, a nadu nam nudi, uistinu vidim da je ljudima polako ono što se kaže prešla voda preko glave. I promjene će morati biti. Imamo još nekoliko pitanja, samo da objasnimo neke stvari koje ste počeli. Može. Govorite za okultna oligarhija. Što spored vas, što znači to okultna oligarhija? Što su toj termin sakate da definirate? Dakle, što je riječ o okultizam? I što znači, koji se termin? Oligarhija, znači oligarhija je skupina, izdvojena, na vrhu. Pa zato onaj pojam oligarsi, recimo u Rusiji, oni koji imaju para, takvih nema puno. Oligarhije nikad nema puno, oni su malo, oni su izdvojeni. A okultizam, okultnost, to je crna magija, to je sotonizam, sotonistički. I oni su okupljeni oko toga. I to su sve simboli. Korona je simbol njihov.
Njihov je simbol, sad išli bi malo dalje objašnjavati koliko se, oni sve rade u ovim alegorijama i simbolima. Recimo, okultist je bio i Karl Marx. Okultist je bio i Hitler. Svi su oni bili okultistkinja, već sam spomenuo ova Madonna, pjevačica. Okultist je između ostaloga, on se prepoznaje na slikama, oni to vole se slikati gdje god toga vidite, a to da ove rogove pružaju prema nebu, dakle na rukama naprave rogove. Ovako što? Ovo je gore rog, kao okrene prema nebu, dakle to je prema Bogu. Okultisti, oni žrtvuju djecu. Zato djeca nestaju sada, između ostaloga i zbog organa presađivanja. Oni su okupirani vječnim življenjem, da nema smrti. A svagdje siju smrt oko sebe. Na kraju krajeva oni su u službi Sotone, zla, palog anđela. Evo, to je ono što su oni imaju i oni se između sebe prepoznaju, našli su mehanizme po kojima će to vladati, a to su banke, bankarski sustav. Evo, ajde, ako analiziramo sad što ću reći, sve revolucije su oni izveli. Sve revolucije. Počevši od Francuske, Oktobarske revolucije, Meksičke revolucije, genocida Armenaca od Turaka, ujedinjenje Italije, sve to masonsko-kultističkog djelo. I oni danas, dakle sve te revolucije, sve strada, sve se zapali. Pogledajte, pratimo sve slike te revolucionare, ruši. Jedino što se ne ruši u revolucijama su banke. Nikad niste vidjeli da jedna banka, bilo koja je izgorila, je bilo koja je srušena, a sve drugo srušeno. Dakle, oni su ti koji vode i koji rade. Redmo, predstavnici okultne oligarhije su već spomenuti Rothschildi i Rockefeller, recimo, kao jedni koji oni imaju. Naravno, svi ovi, mnogi od engleskog plemstva su pripadnici okultne oligarhije. I oni su ti koji diktiraju svijet. Međutim, promijenit će se u smislu toga da se prvo, evo, digla se duhovnost Rusije i u ovome trenutku je moje podučavam da mi sa ovim papom Buonasera, zašto ga zove Buonasera? Kad se on izabran, kada je Benedikt XVI. Ostupio, a postupio je zbog toga je okultizam, odnosno ušao u Vatikan, prije svega Vatikanska banka. Gdje su banke, tu su odmah okultisti, drže pare, novac, i onda je on ostupio jer se nije mogao nositi sa njima, on je uman čovjek, duhovan. Misleći da će doći novi papa pa će ona dva zajedno moći nekako. Oni su izabrali ovoga koji je došao iz Argentine i kad je izabran, kad smo mi svi čekali bijeli dim kako to ide i kada je očekivali kad iziđe onaj na prozor Vatikana i kaže na latinski habemus papum, znači imamo papu, izabrali smo papu, naravno tada papa izlazi, svaki do sada bio blagoslivljan. Ovaj ne, ovaj je rekao Buonasera. Sve je jasno ko to je i ne treba više ništa govoriti, zato ga ja zovem Buonasera i zato on upriličio klanjanje i posvet, on je posvetio poganskoga boga Pačamamu kojima su Inke žrtvovali djecu. Evo dokle je svijet zapadni došao. Prema tome, jedino pravoslavna braća još su sačuvala svoju vjeru, a ovo će na zapadu morati doživjeti, kad govorim o duhovnom, crkvenim, morate doživjeti pročišćenje i to veliko pročišćenje. За Путин почнавме, не довршивме, нели њоте да анализата во друг правец. Велите после Кина, сега е Русија на удар. И да, навистина... Tako je bio plan. Што ќе се случува во Русија, бидејќи сега Русија и Турција имат најголема стапка на забрзување, на зголемување на заразени од коронавирус. Што ќе се случува со Русија? Ќе може ли Путин, бидејќи Путин е многу пасивен сега? Вие велите игра шах. Igra on na varijantu. On je veliki šahist, da, on zna potez, zato on sad je smiren. On priprema cjelokupnu naciju, Rusiju, zato on uzeo iste mjere kao što su ovi na zapadu. On kaže, igrat ću sad sa vašim oružjem, ali ja ne igram u ovom utakmicu, ja se pripremam za onu drugu utakmicu. Ako je vama trening i meni je trening.
I zato on izgrađena najveća bolnica za sutra moguće. Zato je i rečeno pratimo sve što čini, kako čini i što poduzimaju. Ali budući da Kina nije pala, onda nisu mogli krenuti na Rusiju. Nisu mogli. I zato je ta nada koja se nudi. Dakle, ostala je Kina, ostala je Rusija, još samo treba da ostane Trump. Oni ga ne može mu se dogoditi ono što se dogodilo Kennedyu. Ne može mu se dogoditi ili bi bilo preočito. Jer bi onda uistinu bio pravi građanski rat u Americi. Uistinu se to dogodilo, onda bi oni nastradali. Zato oni ne mogu se dogoditi ono što je Kennedyu. A evo još za gledatelje, ni dan danas se nije, to je tako napravljeno, otkrilo ko je i zašto ubio Kennedyja. Ne onaj Oswald što je pucao, to je nebitno, nije ga čak i on ni pogodio. Pa iz jednog kad opet se vratimo tiskanje novca, samo onaj ko se bavi numizmatikom, nek uzme 3 novčanice od $1, tamo gdje je ona piramida, dakle to je masonsko, to je taj okultistički znak već kad govorite, na dolaru, onda prije Kennedyja piše $1 piše federalne rezerve, dakle da tiskaju federalne rezerve. Kad je bio Kennedy piše United States of America, dakle da je dolar tiskale Sjedinjene Američke Države, a poslije Kennedyja opet piše federalne rezerve. Evo, to je vrlo lako, sve objašnjava zašto je Kennedy ubijen. Zato jer je uzeo od njih novac i tiskala država koja se zvala Sjedinjene Američke Države. Tada su oni rekli, zato su zatukli sve Kennedyjeve. Evo sad je zadnji zatučen nedavno. Kennedy da više nema i od tada okultna oligarhija potpuno je preuzela Sjedinjene Američke Države, odnosno duboka država preuzela potpuno državu koja se zove Sjedinjene Američke Države u svoje ruke. Generale, polako da završamo. Avstralija od državite koja pobara istraga što si ima slučajno vo Kina i vo laboratorijete vo Wuhan. Kina je odbiva ta istraga. Spored vas, zašto Kina je odbiva ta istraga i da li uopšte postoji se ušte ta laboratorija vo Wuhan ili ovo japonski Nobelovec kaže da ne postoji pa postoje go nateran ili da se demantira neko saopštenje? Ne, u Wuhanu ima laboratorij, Wuhanu je laboratorij, Wuhanu se eksperimentiralo sa tim, to nikakve dvojbe nema. Da li još postoji? Koja Australija tražila od Kine da ona u Wuhanu? Australija je tražila međunarodnu kontrolu šta se dogodilo u Kini. Aha, dobro, shvatio sam. I Kina je to odbila. To odbila, naravno i ja bi to odbio. A zbog čega, vidite... Ali zašto? Zašto oni hoće? Opet nismo se dobro možda slušali, treba objašnjenje. Dakle, u Wuhanu je međunarodna. Njihova znači. Koje kontroliranje njihova, koji je poslužio da se proizvede koronavirus. Koji je poslužio da se pusti koronavirus. Dakle, tu su bila instalirana 5. kolona unutar države koja se zove Kina. I naravno, kad su oni shvatili što to jeste, oni su to ih riješili. Ja mislim da ste me razumjeli kad sam rekao riješili. Da, apsolutno. I onda Australija, oni neće tražiti Amerika, nego tražu tobože Australiju, jer oni imaju tome, da oni to istraže. Da i oni vide šta se je dogodilo, a ovi naravno neće im dati što se dogodilo, jer oni to drže za sebe. I onda je sigurno rekli, gospodo, znamo što smo radili i što ćemo raditi svima koji to još pokušaju. To je cijela priča. Osim toga, očigledno je Kina i došla do ovih ko je i kako uporabio biološko oružje zvano koronavirus. I moguće da su tražili iz Australije da, jer kad dođu te komisija će ti zataškati, neće ne otkriti ništa. Pa koja komisija riješi? Pa je lijepo Churchill davno rekao, ako ne želiš riješiti problem, osnuj komisiju. Ako ne želiš nikako riješiti problem, osnuj podkomisiju. Pa kakav je to komisija mogla riješiti ovo što ima tamo? Admirale. Ne, ona bi bila samo u funkciji da izbriše tragove. Admirale. Tragove zločinaštva. Kako ke završi se ova? Ova mora da završi jedan moment. Ono će ovako, budući da nisu ostvarili ono što su očekivali, nisu makli Xija u Kini, još manje Putina, a neće maknuti ni Trump. Tada će oni ići na hlađenje. I reći ovako, igrali smo se, vidjeli smo, imamo što eksperimente, oni će se sada malo povući,
malo će se povući, pustit će to da se slegne, da se zaboravi, a to znači otprilike da će te još mjere trajati neke mjesec dana, maksimalno mjesec i pol, doće u ljeto bar u Europi, a to je sjeverna hemisfera, to je svijet po brojnosti, po svemu ostali s tim geopolitičkim strateškim igrama nije toliko bitan za njih. Hlađenje i onda će vidjeti što dalje. Pokušat će spasiti kožu što mogu spasiti. Nastavit će, sad će njima nastati veliki problem, jer tu nisu izmjerili. To još nisu izmjerili, oni su sve izmjerili. I širenje korone, pa prvi je onaj bio ispred Japana na samom početku, onaj kruzer, a tamo su oni mjerili širenje. Da. Oni su mjerili širenje na svojim nosačima zraku. 1% beše tamo smrtnost. A tako je, sve su to napravili. Sad oni što ne mogu izmjeriti, a to je da li je dovoljno količina straha utjerana kod ljudima i da li mi ne pretjeramo i onda narod se stvori dovoljan broj pokreta otpora i onda bude obrnuto. I zato će oni po meni sada popustiti, ali oni odustati neće. Znači nema šansa da se otkaže. Ne, neće odustati, tražit će novu priliku. Jer ovo je njihov kraj. Oni su toga svjesni. Znači, oni su toga svjesni. Jer sad je pitanje gdje će oni ići. Sad će ići na recesiju. Recesija će biti u svim državama svijeta, negdje više, negdje manje. Pitanje je kako će ići na to da potaknu socijalne nemire. Jer ljudi neće imati rad, ljudi neće imati hrane, dovoljno proizvodnje. Sve je proizvodnja stala, recesija. Iće na to da ukinu novac, papirnati novac. Pa čak je jedna priča na ovoga da korona se virusa jedino širi papirnatim novcem, zamislite. Nije ni ovi čekovni karticama, nije ni kovanicama, nego samo papirnati novce. Dakle, to je njihova, da virtualnu valutu, da opet mešetare i tako dalje, jer ipak papirnati novac koliko toliko, iako je novac oblik supstitucije, dakle nije, ona je postala roba pa se trguje kao i ostala, ali je ipak nekakav čvrsta podloga. Čak i dotle su išli. Dakle, nastavit će se vrijeme životarenja i tu će oni mjeriti koliko će se koji narod snaći. Ima li šansa? Ima šansa, ja sam rekao, prva šansa to je duhovnost, ovo je napad na vjeru, na duhovnost čovjeka, poglavito kršćansku civilizaciju, jer ona njima smeta, kršćanska civilizacija smeta njima, okultnu liturgiju, jer kad srušu Krista, oni su sve srušili, oni to misle, a Bogu hvala, zna se ko će biti konačni pobjednik, i oni će nastaviti dalje za svojim eksperimentom, ali su po meni oni odigrali vježbu u kojem nisu dobili rezultate koje su oni očekivali. Koji nisu dobili rezultate koje su oni očekivali i oni će sada ipak morati vrlo, vrlo opreznije. Zašto? Jer je svijet sada, ljudi su narod naučili. Narod sad prepoznaju da nešto tu nije u redu. Ne možete vi više preko medija silovati. Zdrav razum. On nama siluju zdrav razum. Više mediji neće imati onu ulogu koju su imali do sada. Mislim, njihovi ovi glavni mediji, majstri. Gledajte, Admirale, jedan interesan fakt koji nije go analizirati, meni nije samo ovo mi sveta, tuko uopšte ovo sveto. Pikot vo zapadna Evropa koja je katolički božik. Pikot na epidemijata ili na pandemijata. Pikot vo istočna Evropa, koga je pravoslaven božik, jedna nedela ili 10 dana podosna. Što napravija za Velikden ili za Vaskrs ili za Uskrs, nije da sedime doma. Pikot vo Rusije koja bide vojenata parada na 9. maj. Znači, sve što ni simbolizira nekoj otpor, nekoja duhovnost, simbolno odredeni pobjedi, oni saka da go skršat i da ne možemo to da okoristime. Pa to je njihov cilj, da unište, recimo ovdje Uskrs, mi nismo mogli slaviti Uskrs, ne znam kako je kod vas pravoslavni bilo, vjerojatno vi niste mogli, imali ste 7 dana iza našega. Da, neće biti ni parada u Moskvi, parada pobjede, a parada pobjede je parada, nemojmo ovdje gledati s odnosom nacizam, komunizam koji je bio tada, nego gledajmo ovdje, jer je nacizam i okultizam, okultistički stvoren. Oni su okultisti stvorili Hitler. Zna se ko je Hitlera stvorio, što je on bio. I to je pobjeda nacizmom, ali je koliko mogu razumjeti, shvatio je Putin da to nije, pa će biti obilježena
zračnim snagama, baš sam jutros pogledao, ne znam, moram malo podrobnije. Su avioni, su vozdušni sili. Da, avioni da će biti, naće oni odgovor na to, ali nekada, pa čak šutnja i pasivnost nekada više govore nego nekakva buka, nekakvi spektakli i sve ostaloga. Ja bi se na zapadu zamislio kada Putin šuti. Admirale, последно прашање. Спомнавме Милошевич да не остане публиката, нели да не им одговориме. Во ваше време е слушан Милошевич. Ви бевте тогаш шеф на хрватски тајни служби на Северна Хрватска. Како го слушавте Милошевич? Го слушавте во неговата резиденција? Da, slušali smo njegovu rezidenciju Miloševića i naravno znali smo sve što ima ono. Glavno u zadnje vrijeme govori, evo sad će doći i 20. obljetnica, 20. godišnjica Oluje. I sad razgovaraju Milošević i njegov načelnik general štaba, Momčilo Perišić. I onda oni razgovaraju i kažu ako Hrvati krene na Krajinu, kako oni to su zvali, a mi oslobađanje svojih okupiranih područja, što jeste, tada će oni učiniti to da mi pobijemo 40 do 50 tisuća Srba i da će oni biti pobjednici u ratu jer će s tim pokazati da smo mi zločinci, fašisti. Naravno da tu informaciju je znalo vrlo malo broj ljudi, osim mene kao šefa službe. I onda je operacija Oluja isplanirana 2 godine ranije, koji su znali samo 4 čovjeka kompletno. Tuđman, Šušak, moja malenkost i naravno general Bobetko. Da mi spasimo srpske živote i zato je isplanirana i oslavljena ona 4 koridora, oni putevi spasa, gdje se mogli izvući. Jer oni su mislili da ćemo mi zatvoriti puteve i naravno tada bi nastalo krvi, bilo bi mrtvih i to bi Srbi pobijedili. To govori koliko znači informacija u ratu, tako i ovdje, u ovome ratu, i mi smo na kraju pobijedili, spasili smo srpske politike da oni žrtvuju svoje ljude. Zamislite tu politiku kad ona svjesno jednog čovjeka ide žrtvovati, a ne 40 i 50 tisuća, kao što su oni htjeli. I onda su to, a danas se vidi kad se vode operacije, svi žele koridore da izađu vani i prvi koji je uporabio koridore kao spas, kao najveću etiku ratovanja su bili Hrvati u operaciji Oluja. I zato se ona proučava na svim školama strategije diljem svijeta. Zato. Tako i ovdje, kad se zna koje su namjere protivnika, a sad oni su otkrili što su njihove protivnike odjeli. I oni su otkrili do kraja. Hoćemo svjesku na vladu, hoćemo svima ugraditi čip. Hoćemo kontrolirati život na zemlji preko kontrole zdravlja, preko kontrole hrane i kontrole pitke vode. Evo, i to je to. I naravno pokret otpora će biti sve veći. Vidjet ćete koje će to promjene biti u Europi, recimo u Francuskoj. Evo, gledao sam izvješće francuskih obavještajnih službi koje su oni izvijestili Macrona da oni više situaciju ne mogu kontrolirati i da je unutar Francuske organiziran pravi pokret otpora, ne ono što je bilo u Drugom svjetskom ratu. Ono u Drugom svjetskom ratu baš što govori ona emisija Alo, negdje otprilike to bilo, nego pravi sad pokret otpora, a to je, kako oni kažu, u izvješću tom obavještajnom francuskoj obavještajnih službi, žuti prsluka i bijelih mantila, koji će oni ići zajedno i da je to vrlo opasno i da oni na vrijeme izvješćuju Macrona, a Macron se zna ko je, mason 33. reda, Grand Orient de France, dakle najveće lože masonske, koja kontrolira sve ove lože masonske na jugoistoku središnje Europe, pa znači Hrvatske, Srpske, Makedonske i sve ostale. Evo, to je to. Znači, ipak će biti pokreta otpora, a evo vidimo pokreta otpora bit će u Njemačkom. Koliko se može vidjeti, po ovom izjavi, to meni vrlo znakovita ova izjava njemačke glumice da je tako jasno, glasno izišla jutros i rekla ko je kancelarka Merkel i kakvu politiku vodi. Admirale, mnogo hvala. Puno hvala. Hvala i vama i puno pozdrava svim u Makedoniji i držimo se svi zajedno, proizvodite hranu. U tome ste najbolji
imate uvjete, Bogu hvala za to. To je jedan od najljepših kutaka planeta Zemlje uz našu Hrvatsku. I mi ćemo vjerojatno se okrenuti pameti, evo sad kod nas ovi hoće izbore i to na brzinu u 7. mjesecu. Vidjet ćemo kako će to biti ako pobjedi ili dobar rezultat ostvari gospodin Škoro i ova ekipa Suverenistička Hrvatska, onda će ipak to biti dobar znak. Ako i ne, nastavit ćemo i dalje bitku. Sve najbolje svima u Makedoniji. Gledame do skoro v Zagreb ili v Skopje. Sve najdobro, dobro zdravlje. Da, do skorog viđenja ili u Zagrebu. Prijetno večer. Također. Nema tu kraja. Ovo je zamišljeno kao i onaj rat protiv terorizma da bude vječni rat, tako je ovo zamišljeno da bude vječno stanje epidemije i nije to nekakav moj izum. Ljudi su po novinama i stručnjaci svjetski govorili da se sad svi ljudi moraju naučiti da žive sa epidemijom. Što u stvari znači ne sa epidemijom, jer kao što većina ljudi oko nas vidi, ja mislim da vrlo malo ljudi ima ikakvo direktno iskustvo da se zbiva ikakva epidemija. Odnosno, mnogi brojni liječnici koji su na početku svih događaja i njemački, i hrvatski, i makedonski, i srpski, i razni koji se mogu gledati po medijima su pokazivali da statistički govoreći zapravo nema tu traga tim stvarima, isto tako ni klinički, simptomatski. Međutim, sad je već novi standard uspostavljen, u ljude je ušla taj standard, tako da to izgleda ovako. Evo recimo, došle su neke mjere kao da se nastavi škola. Kao djeca se vraćaju u školu. Da, to je sve krasno. Međutim, kako je jedan novinar, kolumnist u novinama napisao, te mjere za povratak u školu više izgledaju mjerama za ulazak u Černobil nego u školu. I ravnatelji pišu, pa ne možemo tako održavati školu, 9 djece po razredu razmaknuti, roditelji dolaze po njih za razne razredne sa pauzama od 10 minuta. Drugim riječima, ovo u stvari nije epidemija virusa, nego je epidemija socijalne distance. I to ne samo toliko što je to propisano, nego zato jer je u ljude ušla paranoja, ne žele se rukovati, ne žele se približavati, a čak i oni u koje nije ušla paranoja se ne žele drugima približavati jer ih možda inkomodiraju, jer ste možda ti drugi nešto boje ili tako dalje. Tako da u stvari je to nekakav novi standard socijalne distance koji uopće ne završava na ljudima na ulici. Njegov je cilj završiti sa distancama unutar samih obitelji, unutar mikroprostora i slično. Drugim riječima, moguće je da živimo u vrijeme nakon kojeg će za 5, 10, 20 godina ikakva ideja okupljanja masovnih koncerata, stadiona biti jednostavno dio prošlosti. Smatrat će se nekim reliktom kao što danas reliktom smatramo jahanje na konjima, jer se vozimo autima. Тука некаде крајот на интервјуто со Давор домазет лошо. Втори дел на интервјуто. Интервјуто траеше некаде околу 100 минути, 2 пати по 50 минути. Тој кога го снимавме, мене ми летна времето. Како 1 минута, како 1 секунда. Тоа значи дека било одлично интервјуто. Јас уживав во интервјуто, се радам дека вие уживавте, почитани гледачи. До недела во 22 часот. Нова емисија во Центар до недела во 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде да си. Јас Васко Ефтов ви посакувам добро здравје, добро среќа, добро да се чувствувате и се гледаме во недела во 22 часот.